Tibiyag sana nalaka, nga madalata ti pag-asa no adatag dingnig kinagyaman, ti Masakbayan Radio, dito'y tayo ag binadang ag sinaranay a pusong Ilocano. Ti Masakbayan. Talaga natanggan ti ulo, Miss Stephen! Anay ko, Manong! Guston! Maasa ka kanya! Aging ka, di mo isardeng tinakababay ni Aramin mo. Saan ka sardengan ang kapkabilan ni Stephen? Si bibiyag na day di tatang. Sigurado alaksidan na kaday diyang anak. Kapoy di kastang Aramid mo. Apay ngamin na di mo maklo nakastuya kon! Saan to apulos tawan ti puli tayo abakla? Anay ko! Guston, Manong! Nga pangasim ko, ma! Guston! Guston, Raon! Ang mga lumapatay mo day taadim! Kasari tayo na imbag day tananang. Mangibabain. Ala, Guston, Stephen! Adamot ngamin punto ni Manong mo, Araon! Nakababain ter aramidam ang makisalsalip ka itigay kontes! Nakababain, anak ko! Ala, nagkarungat ni Manong mo. Agasam ngay, oh. Uray lalimitam to'y may sa amatam. Nagsakit pa ikit ito'y baklang ko, Natukula, naksamot ta ni ti paragpag. Kapoy ti panangkugtar na kanya. Anya? Kinugtaran na kapay? Unay matan. Nalabas ti aramid kanyak ni Manong Raul. Dudwa kami lang arudan nga agkabsat. Kung kastoy pa ititrato na kanyak. Apay no pumanaw kalayangan ijabalayo. Total, makatagtagad ka mat. Tasumsumr ka iti parlor ni Mamita. Masyanak nga rod ka ni Nanang. Asino pa yung itikat kadwa na ijibalay. Katamumat. Masansan nga wani dyan ni Manong Raul. Talaga nga ipatpatag mo idaan niya. Uray no sa bali ti trato daken ka. Pamilyak ida, friend. Rumbang lang ay patagko ida. Gaputa pamilyak ida. Rabiin, di ka kadipay la maturog. Awan pa ni Manong Raul, Nanang. Saan pa asim mangput? Ang mga no, agong tumanan, awan ti mangilu katadago si Tiridaw. Siya kun ti manguray ka ni Manong mo. Ta mga nukabilan na ka manan makita na ka. Adala man ti Rabi sigurado ang nabartak mananday di sumangput. Isungayin ka maturugan. Ta siya kun ti makamo ang manguray ijay kabsat mo. Hoy, bakla. Kwartaman. Upuan, Manong. Mabit lang, ha? Ato'y Manong. Alam mo dito sa ngaribo. Limagasot lang ti masapol ko. Tainayon ko iti pagbayad ko iti bill ti kuryente. Amangan ngamin numaputdan tayo. Nakabayad akong Manong. Saan mo na pagdanagan? Nagsweldoak namin ni parlor ni Mamita. Puston, sumardenggan. Amom lang aruda na jack kaya ti pa nagtrabaho iti parlor. Nung ibagampay laan. Manong? No ko naman nabayada mo ti bill ti kuryente. Alamot lang arod dahi ta kwarta yaw awat mo kanyak. Jakon ka sa pulan dahi ta. Tako namot ang nakabayad kan iti bill ti kuryente tayo.
Talaga la di na magustuhan ti kinatao, wano ti panagbalin ko agay kunak man laangan. Kasiguro, gaputa na sapa si mursuro ta kadagiti gay contest, iso ajak nan pas ti panagkolehyo. Idabtawan akon iti 20. Inawis nap ti gayam ko nga agabroad, tada idi ti opening dito'y Japan. Kinid daw ko nga rod, ti pamalubos ni nanang ko. Sigurado ka kadi iti da itapanggap mo. Wen, nanang. Kaya't ko tadadapay ang makatulong kata kayo. Kan, tapno din akong makikita ni Manong Raul. Kat maksayan tigura na kanyak. Agmay-maysa ka, no bilang makapan ka ijay, anak ko. Nanang. Saan da ka amaandingay, no bilang tada ti saan anasaya at amapasamakan ka. Asino ngay ti mangisakit ka no bilang? Sa anak mo't siguro aman ano, nanang. Kan may sa, timot na singad agayim ko ti kadwa ka mapanijay. At namang isakit kanyak, nga oray kaskasan no. Stephen, anak. Ni nanang mat. Steph, kanayo latan. Di yun ibalikas ti si bubukol anagan ko. Amuyo lang aro doon ti kinatao. Umay ka man, anak ko. Nanang. Naala, palubusan ka. Taging kat mabalin. Jakmat kaya't amakit kita akab kabilan na kanimanong mo. Ngamaklunak mo't anak ko. Naupayak mo't. Gaputa. Maawatan kayo, nanang. Ngam di kaya danag. Panagnikak kada kayo, nga oray kastoy ti kinataok. Pakairanudan dak. Panagnikak dayta, nanang. Kunaktumot namin kan kapalubusan na kaninanang mo. Among friend, sa anak la maragsakan kapoy ti panang palubos kanyak ni nanang. Maragsakan akpay, tanarik na ka napataga ka talaga kan kuana. Agpaiso? When friend, kamaudyanan na. Napanik nagakmatlaan nga napudno ang napatagak matlaan ka ni nanang. Ni Manong mun samot lang amin ti saan amang ipatpatagkan ka. Ay, Nauyong kan ka ni Manong mo. nga mamong friend, kinapudno na. Nasingpatmat kat ni Manong Raul. Responsable pa'y. Kagura na la talaga ti kinatao. Ti ko namkit di, talaga asuplado ni Manong mo. Manmanong nga umisam. Uray nakasango ka lang arudan. Kan nakaisam kan kuana. Di nakalata ikaskaso. Ha? Iso adi mo ni saksakit ni Manong mo. Talaga sa bali ugali na. Agabrod ka kanumat ko na ni nanang. Kuwan. Manong Raul. Ipagpag na akong nagiti papeles ko. Amo ka. Umadayo ka lang tap no maliklikam daytoy. Ay! Manong Raul! Apeli ni Paknak Matan! Gaputa bakla ka. Mangibabay ka. Unay ka matin, Manong Raul! Awan mo tiba di nga raramidag kan kang apay akasta ka kanyag! Na, kung maruman ang tikinabaklam, tagsangit ka pa'y. Ikan ka man lang iti panggap ang magsangit iti uray la. Anay ko! Huston, Manong Raul! Maasik ka! Di na ko mabugbugan manin!
Siyang nagkuma. Pasensya ka na yung mayak nagkamangkin ka nga uray rabiin, ha? Awan anyaman na, Steph. Ay, kung nagtumot namin kan ka, demonyo ni manong mo. Sara kan ipos laangan ti kurang kan kuana, demonyo at talagang tilangana. Friend, Naimbag, tasaan man nun alimitam ti rupam, gapo iti panangkabil na kan ka. Tano saan? Ay, sus! Kasano ang maituloy mo pag nati papeles mo nga eh. apay si ka. Nalpas mo ka din dagiti papeles mo. Saan pa'y matkit di Ngamamkak nga amang ano maitantan dagiti papeles mo, no bilang talimitam man ng tirupam, gapo iti inaramid kan katikabsat mo. Di kag tanag, friend. Uran nga ti mapaspasamag. Diyak itulo ka may tantan ti amin. Ikagumak nga iring pas ti amin. Tapno makaabroad akon. Gapoy ti kanayon apan ang kabil kanyak ni Manong Raul, na oray awan met ti umno arason. Ingka gumaak na inring pas adagos dakiti papeles ko maagabrod. Kasla na parutan ap iti siit iti barukong, idi nakagten akon dito Japan. Aba pala ti damo a kontratak ditoy. 6 months laan. Namket di, renewable. Na namin anuwat ang nag-renew ak iti kontratak, sakbay ang nagbalin ang natalgad di trabaho dito Japan. Agingga ang naamam mo ni Madam Suzette. May sa amamasang dagiti Japayuki, kat ada kapet na kadagiti babaknang, ken mabig-big-big ahapon. I like your style, Step. Many Japanese are coming here in my bar because of you. Oh, thank you, Madam Suzette. Thank you very much. You're welcome. Kaya't ko iturturoy mo kinagagat mo. Ti panagbarin mo na saya at kadagiti guest. When Madam Suzette, ikarit na ita. Very good. Siya kun mangibagbagakan ka. Dakar sumayaatan panagbiag mo, basta agtarina at tikastagarad mo. Madam? Naparabor dagiti hapon. Ngam ti kagura daraunay, iso dagiti manang gundaway. Iso arik-rikab dagbarin ang manang gundaway. Taamangan no iso ti pakaisag makam. Uwan, Madam. Tantandaan na kakanayon day taabilin niyo. Makontak ni nanang mo. Iso asyak ti inawagan na. Ay, busy ang namin launay. O, apay ka no? Ni manong mo, Raul. Nadisgrasya ka no. Anya? Naapay ka no? Anya tinapasamak ka ni manong ko. Kasano na disgrasya? Nabartak na ka nung agagayam. Naidong parti nagluganan da kotse. Anya? Ay, Diyos ko. Kumusta ni manong ko? Si bibiyag ka numat. Iso na lang ta. Tanya, ibaga mo na, friend. Anya tinapasamak ka ni Manong Raul. Maputod ka no ti duasa ka na. Anya? Kastati ko na ni nanang mo.
Iso akasayaatan no kontakam itamot laang ni nanang mo. Tapno maamuam ti amin. Saan niya pagdanagan ti kwarta magastos, nanang? Ti importante, maisalbar ti biyak ni Manong Raul. Step, anak. Siyak ti makamo. Agi patuludak kitamot lang iti dakkalagatan, nanang. Aramatin niyo para iti operasyon ni Manong. Ay, nanak ko. Talaga matartarantaak. Diyak ang maunuan niya ti aramidag. Basta relax kayo laang, nanang, ha? Aramidan nyo lang niya timbagak. Kasi tinakunakon, siyak ti makaamoy ti gastos. Agi patuluda ka dagos, kalpasan ti panagsarita tayo. Agyam, anak. Kalpasan na makaipatuluda kiti kwarta, padasag tagpakada iti amok. Ika gumaak ta agawid, nanang. Ha? Palubusan na ka nga ta, anak ko. Ilawlawag ko tinapasamak. Barang palubusan, nanang. Aday tamanong. Saan ka na maikan iti wheelchair gapu iti artificial asakam? Makapagnakamot laeng. Isu na lang taan anusam, ha? Saan arumbang nagdardaras ka amag na? Tamang ano matumba ka? Ading. Ha? Manong Raul? Ita lang, ngay nawagan na kiti kasta. Pagkawanan na, adik ko. Nagbalinak ka na gusbang. Kanauyong kan ka. Kaputa ka kurak ti kinatao. Gayam. Manong Raul, ang kapsat ta. Natatirong mga sinaranay. Iso asaan kang nagsangit. Ay, namin timbagig. Nagbalag ako ngayon, hotel. Kasano pa itama kataganak para nga na kami kaninanang. Manong, saan ko nagdanag? Siya na mag-amo. Nalpasan ngayon ka rin saan kayo baybayan. Ang dati ti Manong Raul. Siya ti mag-amo. Dayjay ti damo agundaway na inawagan na kiti ading ni Manong Raul. Dayjay matlaang tinagbalin adalan tapno agbalin kami anasing-singed iti tunggal maysa. Diyak binaybayan ti ina ken kabsat ko ket si papan nakelat amang ibaga anasaya at itan ti biagda dita Pilipinas. Adda po yan basit a groserya ana ipundar ko na isu ti imat-matunan ni manong ko. Siyak mat ditoy, agpapaayap latta iti babaan ni Madam Suzette.
Gan ihanhandle milat kadagiti babae nga isalsalip mi kadagiti contest. Pudno asaan unay ang mapalubusan dagiti social gatherings ita, namkas itinakunakon, sa anak at totally anapukawan iti trabaho, iso nga agtultuloy ang masuportara ti pamilya. Daytoy ti padas ko, umunay ti amin, agyaman aken ka iti panagsurat mo. Sapay lakuma, tanagustuam ti panakaidrama na. Ammom, adda dagiti pagtan iti biag, asaan anamnamaen asumangbay. Naisugayam ti pakaigapwan ti kadakkelan a panagbaliw iti biag ti asino man. Kas iti napasamak iti kabsat mo. Makapaladingit, ngam iso tinangrugrugyan, tinaururnos a sitwasyon nyo. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinlay mo iti padas mo. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin anapasamak may salaeng tipulos, ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ketsan a mapasarding. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo. Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y channel mi, ti Masakbayan Ilocano, radyo drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao, taawan tinanggeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen iti rikna, welcome to channel comment mo dito'y baba, tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Papang, pasensya kayo ngam sa anak pa'y nga agawid. Anya, ngapapay nga'y anak kaw. Kung nakman no magagaran ka namang kita iti balay aginastusam. Uwan papang, ngam sa nabali, tasaan mo't apumanaw day tabalay. Agtalinaod mo't kita ti balay. Iso makitak tumatlang inton agawidak. Yuri anak. Kan may sa papang, ada injaya kanyak ti amok ditoy. Dakdakkel ti bayad na kanyak. Yuri, ibagaman kanyak dagpaisaw anak kaw. Anyaya talaga ti trabaho di ta Japan. Papang, saan yun adamagan day ta? Tinapatag ita ket dakdakkel ti matgadak. Dakdakkel ti maipatulod ko kada kayo dita. Iso asaan kayon nga agdamag? Ito'y para kang ka, Yuri. Agyaman Saji-san. Dakkelagata daytoy. Para kang kadayta, Yuri-san. Namaragragi pa. Masapurak tong parka amin ni Baga. Saji-san. Nagtungpar ka kanya. Mairanot ka. Ado kwarta maharam. Sigurado dayta. Ngam no di ka agtungpar kanyak. Awan magimuram. Kat napapanawan ka ditoy. Sigurado awan papanam. Di kag danag, Saji-san. No kasano ti kinapudnok ang nagserbikan ka manipod punganay. Agtali na aday ta, aginggat inggana. Good. Very good. Amom no kasano ti kinapudnok kan ka, Saji-san. Iso di kag danag. Agtali na ti kinapudnok kan ka, taamok adinak matbaybayan. Good. Dakkel agatad tilinaon ti nakasobre nga inyawat kanyak ni Saji-san. Dakkel manan ti may patulod ko iti Pilipinas. Sigurado dayta. Yuri,
Sigurado ka kaditar aramidam. Anya ti kayat mo asawan, Oka? Posible ang maisagmak kay tar aramidam. No maisagmak ka, amang nubaybayan na ka ti amo ta. Apay nga minakasta ti pampanunutom, Oka. Nasaya ti trato kanyak ni Saji. Isa arumbang lang agtulnogak kan kuana. Ngam dayaw mo ti dadadaalam. Kaya rigan nan ana ipisok kay ti gayong-gayong. Ngam imbes nga ikagumaam ko mati umaon. Saan? Na nakarkarukit di nga iliblibsong mo ti bagim. Kat, anya nga ron ti isingasing mo nga ramidak. Amumot na niya tiriknakan ka, Yuri. Ay ayatan ka unay. Di ka agbali na maag, Oka. Amom no anya ti trabaho kiti sidong ni Saji. Amom no anya ti naglablabasak. Amumot amaaklon ko ti amin. Amum amaaklon ko ti kinataom. Gaputa ay ayatan ka. Kinamaagday ta, Oka. Saan ka nga agpakamaag kanyak? Kan may isa, kwarta ti makagapo no apay nga daak ditoy. Iso alading itak, Oka. Awan namnamam kanyak. Yuri-san, ada sumangpot sa nga iri. Agsakana ka. Saji-san, Apay kas tarangam. Di mo ko na nagkadkad ka, Yuri-san. anay ko, Yuri-san. Di nakipungot akasta. Masaksakit anak. Tibuok ko. Nagustuhan jar mo, Yuri-san. Kasragad-gad ka mga sikaso sa ngairig. Kasrati mo kaya't paragsakan sa ngairig. Pasensya kan. Medyo madingamin tiriknak, Saji-san. Awan bibiyang. Rehanyarik nam. Basta agtumpar ka amin ni baga. Agtumpar ka amin pangaramit ko ka. Nawatam! Nakababain man na aklunan, namigam ti may sa agrupo dito'y Japan. Ni Saji-san, iso ti damo ang nagmalin a karelasyon ko dito'y. Ngam idisaan na kun nakayat, ilakla ko na kun kadagiti agkursonada kanyak. Idi damo, kadurman ko ti mapaspasama kanyak. Ngam idi agangay, kasla na irwama kon, nang runak at dakkel agatad tiit itad na kanyak. Ni o kamatragar aram kanyak, serbidor iti club at agikwa ni Saji-san. Amok asan arumbang na ipanakkel daytoy, talakababain pa'y di. Namsyak ti in demand iti club ni Saji-san. Iso adakkel ti maaw-awat ko a kwarta, malaksid pa'y ititip dagiti agbalin a kliyente. Iti laksid ti trabaho, mariknak anapudno kanyak ni Oka. Nam maamakak. Saan laeng a para iti bakik, no dikat para matan ka ni Oka. Tano ipanaw nak, amangan no agpada kamin, asaan a makasubli dita Pilipinas.
Talaga ka di nga awan ti plano mga barwanan, Yuri. At dayta ka manan oka. Dayta ka di manan ti bagam kanyak. Agbalbalin ka nga mina nakasla ayop dito eh. Saan ka nga ayop, Yuri? Tao ka. At dadayaw mo. Katsapay lak umata mapanunot mo dayta. Nabayagan nga awan dayaw ko, oka. Nabayagan. Yuri. Idiinla ko nak ni Sajisan. Kalpasan ana umakanyak. Namin pinsanan anak pukaw ti dayaw ko. Iso at talaga nga awanan ti dayaw ko. Saan napod mo dayta, Yuri? Si kalang ti mangibagbagay ti kasta. At dadayaw mo. Saan mo kumapagbalinan ang nakakaasi ti bagim? Di mo imamag ang nakarkaro ti bagim, Yuri. Saan pa yan naladaw ti amin? Adaak ditoy. Nakasagana ang mga langon kan ka. Panggap kung ti pumanaw ditoy. Sumurot ka kanyak, Yuri. Panagkunam ka di, kat kabailan ta ida nga ilamangan. At data di ti pagilyanda. Ado ti koneksyon da. Iso ajak la mamati ang makaadayutan no pumanaw ta dito eh. Saan na taabaybay anti Diyos, Yuri? At danamnama. Namin anon nga imbagakan ka dayto eh. Pasensyakan. Ngam sa anak a pumanaw. Sikati pumanaw no kayat mo. Ngam sa anak a sumurot kan ka. You bitch! I told you not to come near me. What are you doing here? Madam, I never like you here. You better get out before I kill you. please, madam, don't be rough. I'm just doing what Yuri-san told me. I must obey him because he is important to me. You're only doing this for money. Not for Yuri, you bastard. Don't show your face again. I don't want you, bitch. Saan aron mo Get natutupak ti ikit ni Saji? Amo ka kaguranak? Gaputa dakkel agatatid itod kanyak ti kaanakan na. Iso asan arumbang at tutupak. Anak, amangan mo't no saan na kami nakailiw kadagiti kakabsat mo, iso adi mon kaya tagaawid. Sana kasta papang. Talaga sa anak na makaawid. Iti anyaga po. No labsan dag sarita, oray saan ka nga agsubli dita no makaawid ka. Tamalaksidan alpasan ti balay nga impaaramid mo, mabalin ka pa yan nga agnegosyo ditaw eh. Tadakkelan tornong mo iti bangkaw. Anya di kaya Diyosawan, papang? Imbang bangko miti amin nga impaw-paw it mo, Yuri. Kwartam dayjay. Kat si katirumbang nga mairanod iti dayjay. Papang, no adag kasapulan kada kayo, aramatan nyo laeng, tapara kada kayo dayta. Saan akayat nagiti kakabsat mo? Tasigun kadakwada. Si kati nagrigat iti dayja akwarta. Katurumbang lang nga si kati mairanod. Amin kami magagaran na iti panagawid mo, anak ko. Pasensya kayon, papang. Ngam sa anak pa'y nga agawid. Agtali na adag pa'y dito'y. Agtrabaho akpay. Ay, mala. At nakon ka day tayo, Ray. Ngam pang naasim ko matagan nagkakanayon dita, ah? Agan nad ka, anak ko. Apayakit kita, anak, o ka?
Nakapagdesisyon ako, Yuri. Talaga nga agawid ako na Pilipinas. Apa man na malpas ti trabaho ko dito eh. Nga maging kaasanak pa nakaawid. Saan nga agbaliw ti Jayak kan Yuri? Sapay lang kumatait ka na kitigundaway ang mga ipanagnak nga ay ayatan ka unay. Oka, Amo katakilan ti ornong mo. Ti pakas da awak lang. Apay adi mo pa'y kahit agawid. gapo ta masayangan nak itidakkel agatad nga ititad kanyak ni Saji-san. Kwarta la ka di tinapatagkan ka, Yuri. Laglagi pa mo kuma. Saan la kwarta tinapatag dito lubong? Pudno. Importante ti kwarta. Ngam saan nga amin abanag kat maipay ti kwarta. Saan akpay lama pukawan itinamnama, Yuri. Magnamnama akpay lang nga agbaloy ti pangaddan mo. Ket sumurot kan kanyak iti panagawid ko iti Pilipinas. No siyakla amaysa, ni Oka ti katanukan a lalaki a naamam mo. Ngam no apay a napigpig sa tiguyod kanya ti rimat ti pirak. Tunggal maiklan kami ti gundaway nga agsarita ka ni Oka. Awan ti sabali nga ibagana kanyak, no saan a sumurot akon kenkwana iti panagawid na dita Pilipinas. Iti kanito ang makasubli kami dita Pilipinas, nawaya kami ton. Ngemkas iti nakunakon, napigpig sa tiguyod kanyak ti rimat ti pirak. Nagtalinaad na rod anatangken ti pangnaddan ko, asa anak asumurot kankwana. Timot ikit ni Saji, nagtalinaad anapudot ti dara na kanyak. So, you're still here, you bitch! I'm sorry, madam, but I cannot go anywhere. I'm working here, so I don't have to go. The only person who has the right to ask me to go is Yuri-san. You hard-headed, you bitch! Damn you! Damn you too! You don't have the right to tell me those things. You're not my boss. How dare you! You cannot hit me. You don't have the right. You're not my boss. You're really a bitch! Damn you! Panagkunam ka di kat saan ka amadaksan? Gapo iti inaramid mo iti ikit ti amo ta. Awan dakas nga inaramid ko kankwana. Isong awan terong ba nga pagbutngak? Talaga sa bali ti panagrasrason mo, Yuri. Naturod ka unay. Ngamsikan tinagkunaan nakabutbutong ti grupo a pagpapaayan ta. Ngam apay akas laawan na pulos ti pagbutngam. Gapo iti inaramid mo. Kas iti nakunakon, awan ti madi nga inaramid ko iti ikit ti amo ta. Isong awan terong ba nga pagbutngak? Adakan ka dayta. Ngam agpakadakon. Pinalubusan dak nga agbakasyon. Ngam awanan ti planong nga agsublipay. Iti maudi agundaway, Yuri. Alukuyin ka sumurot kanyak. Di ka kuman agpangaduapay.
amo kadakilin to ornong mo. Awanin ti rason Sa tapdang... anak, asumurot kan ka, oka. Aganad kay ti panagawid mo. Diyos, ti kumuyog kan ka. Saan kayo kuman nagdamag pay papang? Imbagak mo ten. Agawi dakto, intundumteng ti umno akanito. Ala, di ako nagdamag kas iti kayat mo anak ko. Ngam sapay la kumata makaawit ka sakbay ngagbabawi ka iti nakana. Ha? Anya ti kayat yu asawan, papang? Basta aganad ka di tayo, re. Aganad ka, akanayaw. Ha? Pinutodan ni papang ti panagsarita mi. Apay kasi ti sa una. Anya ti kayat asawan ni papang iti kasjay nga imbagana. You bitch! Saji-san, please don't hurt me. You don't have the right to argue with my family. It's not my fault. Please don't hurt me. Remember this, you bitch. Don't ever lay hands with my family ever again. Damn you! No imanugot ako maiti awis kanyak ni Oka, nalabit asaan anaikan iti gundaway ni Saji-san anang kabil kanyak. Kamrunaan na, nawaya ako man, manipod iti grupo na akin tengal kanyak ita. Timay sa pagbababawyak da unay, pimusay ni papangko iti kami tingitan ti pandemic. Kat awan apulus tinaramida, tasaan mo't amabalin ti agawid. Tirigat na pa'y manang, naingat da ita kada kami, kat saan kami abasta makarwa, iso asa anak a makakid daw iti tulong. Tilaan ng namnama, kat tinamarswa. Kat ti paggiwliwa kat ti panaddangag ko iti YouTube channel yo. Limad laang ti panang kontak ko kada kayo. Tapno mailanad ko laang ti padas ko, nga aging ga ita, kat pagbababawyak iti nakana. Umo na iti amin. Agyaman kami kan ka, iti panangitalak mo iti padas mo. Narigat ti kasasaad mo itapagayam ko. Tano ibasar kadagiti impormasyon a madamdamag mi may papan kadagiti grupo iti pagilian na ayan mo, talaga a delikado. Di kamot kayat asidiren, talalpasan anangedem ka. Tilaangan maitunong mikan ka, kat kararag. Kan ti panangipatangatang mi iti padas mo, baron mangeg dagiti maseknan, kat matulungan da ka, asapay lakuma tamapasama. Alakastan pagayam ko, agyamanak iti panangibingay mo iti padas mo,